Ni wirigiro bwa kwantuku ya kuya Jumatatu ni thirito yagirite na nguku gwatogeni kirinteto chietu cheruthe mwenarua iri tariki 10 mweri jwa 3 mwaka ni jwa 2025 amona ntetu iria nkureterete ni Kiraitu kurikithia Jumapili ezete ni Romero igatumiria mwerekera jwa siasa. Athuganirwa batano gwikirwa mpene bakiringithanwa na gikuo kia mwekuru uria warathirwe na mugwi Kibarantere Chogoti. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Ruto gutetera ngwataniro yawe na Raila. Tugakuretera gichunje kia biere kia riboti ya mwanya ya kumurika mogwati ja kithomo machukurune. Mona niretwa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji. Uria wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi ni akanite nteto iria ciethirite ikithiurukua ate kiama kia BAS nigikubanga gutuma ndugu ya gisiasa na Rigathi Gachagua akiuga ntuku hije gutigintu kigithairwa kigitamba Meru na inya ta Orongo. Kiraitu Nkuruki ni aritete migambo yawe gukunia igamba ria Mwangaza akiuga etua ria koti ya appeal ya Nyeri kurungika ugambi bwa koti ya Meru bora bwari bukwatha Speaker Ayubundi MCA Zipora Kinya na karani wa mbunge kurigirwa ntera ni untu bwa gwetithia na mbere rwaria rwa kwingata Mwangaza gitene. Kiraitu augite ukujibwe igamba riu nibu Mwangaza araigwete na bubu nene gutetheria nyungu ye igamba riria ririgiri kugitwa tariki 14 amona bo augite muchemanio jo maili 3 jogeta na mbere etekumakania ugambi bwa koti. Boniface Mungera ni agutwambiria kulingana mathugane ja gavana Obairo Kontemiro bona Kiraitu Murungi ni ati gambara gavana Mwangaza na bunge Senate iria aturune rito miruki kiume kithiri koti ya Biru ruterwa Nyeri iria nenkane irigeria be kurungika werekithiria bora boti koti ya Meru mwaka murijo mogwanja mwaka jotore bwana Kiraitu Murungi ure mathomo ja wakiri aruganonga mugambithania mwamue akethirwa akiamwa ungi igamba riri iria kinyerera muthiam judgment ute final tutemba gutumirwa erengere emwe ya kuga ati MC wa na makosa therefore impeachment was wrong ko egwateka ukararyo ikarari turone koto wapiro ko batu turone na hope that igambere kagito wega na ganto ko atumirwa ko bonge nabu Kiraitu shokaga itantomiria kurekithia ara kwa mushemane jo tariki 16 kienine kia mairi 3 jorio no tekigitaria watwika igamba litetara tukudugwanirigeta no tukuromba muno letabo wega kinyara lega gwitabo wega tutetiga no tumiru tike kaumanta kene no tu muntu mwa kuga akuregana na maoni janto wa Meru ukathoga tariki 16 akire mwambirio ukathoga kwena consultation nyingi mwankatu igiro na ntaira kabisa ile gatuita na uturi mushemane jojo mairi 3 naju kulingana na Kiraitu Murungi arijo kethiro kiariria muno mpumiche tariki 14 ari mpumiche thoro ithongi kana ithoki kulingana nabo no mwanka bethro bakinenkira kaunti ya Meru mwerekera kuba nukitie mbasi wa Munyoro ande no kugo kona mitandao nande mitandao tiene gero rongo wingi in fact kolero nande rise especially in Meru they travel faster than the speed of light ne mere omabamba kwa iratu orongo bogeire muno badiro kandigoro yombe kutoro mbase wani tete wa Munyoro na kaya tugeta musoro ato akarande tugwere twingwa ibya tugere kiama kia BAS tukawatana na tongere bange ba Meru ora nontu kiama yetu mono Meru kire na embu na darakanithi meshano tukatwageta tariki 16 na kungi ora Meru bagatua
kinya kiama kiambasi gikithwa kiubangone yu ntumwa kibara bonde na bakwenda mugambithine mune mathako methira kebera gitine kulingana na kireito aruga bobo butikata uri ntu support wandu kama thakome kana kutharua kwa Supreme Court uketha kwina makosa muno wani mathakome gutina evidence ati kule mantu athithetie nke report ya Ntoshoro TV kumaja kingine nekine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera. MC wa Kive uria nowe mutongeria wa Barea Kai mbungene ya Meru Norite Mwangaza gotiga gutindia kanywene kawe marietwa Japita Gatira Umunya na Kiraitu Murungi ni untutibo baringire kura kumurita gitene ithile ariuga Kawira abati kugweta bairi baundere yake agwekira ratirine ngugeria aritete zangabana na ngugeria baitire kagita karia bare gitene kiu augite ugambi bwa Juma Eje ni bagochwera Meru Kyoto akiwa kinya riboti ya Mutari Mathabu ja thirikari nerikithete Mwangaza atethiritwe agitumira mbeca cha mwinge bobwega Muthuri Murioki gatumenyithie ringana mutongoria bara balindende mbunge ya Meru no mwenda ithiri augite nandi ukenya kwithwa Kawira Mwangaza na kwenda kuithia ndoa abeti korotera MCA bara bamwe babiri gitene indite korotera mutongoria Kiraitu Murungi kana Peter Munya no kenya kwithwa kabagweta aburi kwithwa kirone ngugira baitire nereitite ugaro Kawira kaweta muntu utiona bia kuwa ando no mango wete Kiraitu Murungi no mango wete Kathuri Murungi no mango wete Peter Munya no mango wete bamethika Lenturi abiuri oba wetere imbi odo wimpichire badu to impichire number 2 onini iningo cheka no tiro korare ko cheka edha no kwanda ikompea na bobu to ikompea na ngui weta langui lakini parate asani yawe na murega nanja burita nara iguina boitite kuina pango chio bempa asani na bumbe jere chempa asani cho bo chempa je boina murea o kiweta former governors baba re kumunya na Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi ndakwire aina ithima bitano ndene ya kithiwo ndionkaki na ithima over 200 ndene Meru County na kaburozira ikirite Mheshimiwa Peter Munya aina thoko akire ku Kithumba aina machibitara akire ku Kithumba aina kaburoza aikire market chetu awe utatutalira utarwamantu gomo tutalira biwe ikire kwa tutala no aikire kaburo area fulani kwa tutala no aikire market fulani kana no akire grass fulani kana chibitare fulani anto atheke kuwa oritete ngo oritangu ikitharuka ga oritangu itako amna bobu mwenda ithiri agwebejete kumenya ati kwina mirandi mingi yombite kulewa mbeca etitiri ngugi awakinya ntu bobu nyabu baketha bebe kwa mira Auditor General na arithre report na nakuwa kwe mbeca itumekite na ngo itiriti inda uro kitambo nyawondi nekwa grase ke muthi grase nkurara byari bya last financial year lakini bitayenjo nyamutaro na mbeca icharirwe na mirandi ingi mingi across the county yabangirwe mbeca chethithwa na maratazi athithwa anchi Auditor General atita mashinani gona na ngo iguritwa babeta no ba Samaritan bakawira ibo beta bakawa ngo niriti na ngo itiriti maratazi akabwithwa na eta Auditor General so Auditor General na ure kwe mbeca irewi na ngo itiriti Kawira te assembly ochindana neo Kawira te mwenda ithile ochindana neo Kawira ichindana justice ya Meru bonde taya Meru bonde iba kwenda maendeleo Meru bonde iba kwenda services so Kawira kwethira ara kana choku ichanjura kana mantu yangi na Meru bakurethini agwa mankira nandi atebe kwaria kiwa ati kwena mutongere kinyomo murigite gwitango gicha county ya Meru no ndombeja cionthe cijaira njare newe no te mutongere nyomwe wena kanyaga kwirigiria ndaigirwa kiwa ikiagwethira tebo anga karetie Meru igithera ringirwe ndare Kawira Mwangaza rwa Meru ringirwe ndare na iwo ringire Meru ndare bwina murega thai oi Nairobi waka manyumba Kithumba thai muchino akira mucho milioni Kithumba thai no ambinya ko no arurenya nini kwaya na mbeca credit farm na no kabutwira no kabuingite pipe apo inga pipe yeta na ho anga nte wakanya nditangwe no kankurwa mama irambia no ndemo ndaithile kandi ya mamirete mbia cha Meru kana ko mbia cha Meru chia Meru chia choka ringi Nairobi so Kawira rekoki ma Meru to Kawira Mwangaza no ndongwe ku Meru uyete na no miyete kabisa
na ndendo prove Meru without reasonable doubt that kawira we mwamba na nta proof na nkareta evidence ya mantu yonde that kawira we mwamba ombecha cha Meru muthine bwana mwanga bacemanie na atongire kwa na kajoka mwe ikenenya thirikari nene ithwe kibathikira nthi una wanene na batu twene Meru raia no tutugwaria muno na Meru for long time kaita kanene Meru ne taken for granted tukaile tukona Meru county government weya utingu ikuritwa no sarakasi weya nao na ngenye intobia to products yetu ethe imira ethe makadamia uti no thina no gamu Meru akura thina so ituite tuchamane twarane the way forward tukaria Meru kura milioni mote cha kuugwa kura milioni mote antu barente tuchemira bakaugwa barente tuchema makadamia bakaugwa pau akaunti yetu tubone kuriwa bakaugwa so no mwanka batu tura Meru tuchamanie twewe heshima irare ryetu Muthuri Muriuki Uru TV mutirio Kangangi. Athuganirwa batano ni bekiri mpene na gwitana mbere kurigirwa kambini ya borithi ya Maua bakiringithanwa na gikuo kia Beatrice Kamami mwekuru wa Kumogoti uria watere uturo nyuma ya kurathwa na mugwe aumite mundene agikira kirore riboti eje kamanda wa borithi Eliakim Silgich ni atariritie athuganirwa baba bekiri mpene ni borithi ba Mukothima nderia baretete na mbere gwichitha nyuma ya ikarikaria kiumia kithiru. Marion Karugi harina riboti eji. Anto arume babo batano ni bekiri mpene na ukinyetwa kituoni kia borisi kia Maua bare athwando bakorwa mwekuru umwe kuma nteresia uoti na njira ya kumuratha na mubuyo na obai umete mndene oketha mwankene yo gicio kia ubunge kia Gembe South na kaunti Muturi ya Tharaka Nithi. Aikujire karikari ospidi wa gishoki Eliakim Silgich batano ba barawatiro mwankene ni mabisa bakituo kia borisi kia Mukothima kaunti ya Tharaka Nithi atiatika batano ba arionto murume okumenyekana ya thuranira urokwirikana niwe warathire Mututigi Kamami. So hawa vijana wakaanza kuitisha hawa mama asile chakula walikuwa wamesifuna, lakini wamama wakashangaa ni kwa nini wakakataa. So mama moja kwa jina la Beatrice Kamami aliweza kuuliza vijana kwa nini wanakufanya chakula. Ghafla kijana moja kwa jina la Thuranira akachomoa mishale akapika mama kwa kifua. So tulianza straight away siku hiyo kufanya uchunguzi, na Saturday tukaanza kufanya a joint operation tukiwa na askari ya kule Mukothima Bandila Tharaka, because tulikuwa tumesikia hao vijana walikuwa wametoroka kule. So hiyo Saturday usiku tulifaulu kukamata vijana wawili upanda kwetu, na jana asubuhi wale askari ya Mukothima kule Tharaka Nithi waliweza kushika hao wengine watatu. Na furaha yetu ni kwamba ile kijana ambaye aliachilia lile mshale ya mauti yule Thuranira alikamatiwa kule Tharaka. So ako na sisi hapa anasaidia sisi kwa hii uchunguzi. Kuringana na ospindi Eliakim neretie kwaraniria na nthuki mbithi nteresia ugoti ario muthako uyu Thuranira kurekana na mitremi na bamwe basensia no indiwe na remete na nontubu utebika iria ajukirwe talia riri tureki watho. Kwa hii vijana mara mingi nakumbuka tumaienda kwa zile mashamba kule mahali wanakaa nikiwa na DCC na tumeongelesha hao watafute kazi zingine mzuri watikae idol, na kuna wengi sana ambao wametikia, because unakumbuka hata kuna vikundi zamani walikuwa wamechikawa kwa vikundi haramu, tukaongelesha wengine waliokoka, wengine wakarudi shule. Hata huyo kijana moja huyu Thuranira alikuwa mmoja wa vijana walikuwa wameanza kusumbua ile wakati ule, na pia naye aliongeleshwa. So kwa hivyo mahali yeye amefika amejitafutia shida, because kuua mtu hakuna reverse gear, hiyo kotini tamua na kifungo tunachoanga kwamba ni kunyongwa. Ospindi Silgich na aritete mukana jo murito kiri barambe na mutuo ya yu aithi baba kiorwa bareke mikarire mithuku kithira tu bakabungwa maisha. Ombi langu ni kwa polisi na kwamba vijana hakuna maisha ngine,
isipokuwa kuishi katika kutii sheria. Hii maisha ya kukaa idle, kujifanya wewe ndio unaweka utamaduni kupitia njia mbovu, because wengi wanajifanya ati hao ndio wanaweka mila. Saa zingine wanaenda wanaombaomba, saa zingine wananyang'anya watu kwa barabara. So kwa hiyo vijana, ombi langu ni kwamba wajisalamishe, waache tabia, wanaweza rudi shule waende shule, sababu hakuna nyingine. The moment umevunja sheria, especially kwa hii njia, hiyo umeharibu maisha yako, au utakanyaka nje tena, au utaona chuo siku nyingine tena. Kifungo ni milele ama unyongwe. Nikiripoti Rawero TV Kumembe, Mbeto Marion Karugi wa Kenyua. Hakariba kithingari wodini ya Bogeta East Southimenti ni bachemanĩtie thokone ya Ntharene kwariria kuthamwa kwa arimũ anene ba Ntharene Secondary na Kanyakine Boys. Ni baetetie ntuku mugwanja kuthamia arimũ ba bakiuga ni bagwithitie cukuru iu bonene. Ni bakuromba mubunge wao Shadrack Mweti kubatethia kubangira cukuru cia Bogeta uria akuthithia kiri cukuru ciego jina Nkuene. Mutugikare ari nacio na njire nkinyaniru. Terete gitare nene twarerera TSC twarerera sponsor bara bakaragia maskuru twarerera kinya mujumbe wetu Dr. Sandra Kimweti wa Southimenti. Ni akariba kithangari kuma wandini ya Bogeta East baraba shumirite kuthithia maandamano na Arua iguru ya mwalimu munene wa skuru ya Nthaka ya Kanyakine na ya Ntharene Secondary bakiuga arimũ baba tena kiguni kiri skuru iji nikira Bogeta barite skuru iji chathira gutionekane kinya mirandi ya weti na mbere bakiuga kinyangire ndicharitwa na ukaigweta ikina maga na ndi akariba bakiuga bakonoga ni kwaria na nandi no kabaeterwangirwa TSC mukana jwa ntuko mugwanja kwithira bakithamia arimũ bau twanekera TSC egitara 7 days ethura ko tweberia mwarimu ou ebere au no twenyangitie resources cia cukuru yetu mbeca cietu gaikuiwa uti mwako athithagia nyambio ya Ntharene tokuga chiamani totene imani nawe no tokaba gwatanirete barantu barato bathiria kariba baba kithangari na bathiria ndi secondary iria raikagia na 400 na aruete gwikiana bakinya 20 kwa kinya chiamani beto na sponsor atuataki na totekwenda thikeria sponsor kana tuthikeria chiamani no reko turenda gucenjerua mbio emu na arimo boe ni akariba rabathiurunkite thokone ya Ntharene bethira baikurukira kiri secondary ya Ntharene beta munga kiri skuru ya Nthaka ya Kanyakine na bethira bakirikiria maandamano jao kiri ofisi ya mujumbe wa Southimenti tuandamene twetakira ofisi ya mujumbe wetu no tuituje nwewe no authority ekuringa thimu kwa arandi kana kwa TSC to cenceru arimu rira kuragire na ate gutuika principal uria akauma aja uju Etenko Boys School Sandra kana thithirie njuchini kuratuika atitano indi nimbie gutumia au akare Kanyakine indi ate kwendeta kwa weta kuthithia wega bau akona ituthithiria mankana Arua yani ana beto bagojaga ora twakamata mathege tukikenagira ana beto banetie mburi gutegintu ya kiuntuko cia na Arua Sandra Kimweti nacogeruje mukaro nacogeruje mukarone ora kathuri athithagia akari cukuru cietu bade gukinya obisi na mujumbe wa Southimenti bethira teoriku indi abisa obisi awe bethira bakiamukira kariba bethira bakibakarithia nthi banenkanira mateta jao na nkuruki bethira bakibawira nento mwe gakinya kiri mujumbe Mweti ambo ashwe antu baba ya bonde Jina Dr. Shadrack Mweti tunasikizana ana baba kuma Kanyakine area twagwata mini 4.1 it means majority by nandi minus na hii TSC na yagara to Nairobi na mheshimiwa wa parliament na yagara uri kombo tuka TSC na parliament to Tanzania to nenda wacha udhimenti muthiene akaribani bore na mangenyo bakiuga mwarimu munene wa Ntharene nethirite gituma ndogo cia wendo na ana bao bare na bethira na ndi bakiurwa ni ACC wa Bogeta East ni baikio kuje kende tagarira kiwatho rikethira rikijukwa mwarimu uju akwejaja principal mwarimu uju ajire itamwana form 3 amwe kurwa we botijou
akwa mwekuroe batu turanyamata turetera turakira nandi aftakinya mwana uwe kuthire form 4 mugura ituraigirwe nandi naracokira kaira form 2 kugura mwekurungi mwaritwa wa cukuru ereko nandi kietumia guturuma. If the head teacher has turned to be a concubine with a student, will follow it? Yes. Na kama inahitaji njela ataingia. Kama mko na evidence moja ajitokeze andike statement, kwa sababu hatungetaka walimu haribu watoto wetu, si ukweli? Saa zingine hiyo kesi inaweza laliwa wakati mmoja amekataa kwenda kupeana evidence. So mkiwa na evidence afadhali tunawaomba ili tuweze kuseva watoto wengine. Very good. Sawa sawa. Makanyakine wandini ya Bogeta East geshigo mbunge ke Southimenti nke reportera teto shewero rea kwa rieto ni mutuge kare. Rais William Ruto ni atariritie mawega ngwataniro yawe na Raila Odinga akiuga bajukitie mwerekera jujo kwagirithia nthiguru ya Kenya gukurukira ngwataniro na tikenda kuguna mturi kukanori ku. Rais ariti kagita karia kuruguragia mirandi kathomba ntere cha Kamukunji irio chukuru ya oteana kinya murandi jo kwagirithia muro jwa Nairobi. Anthony Kathenya harina chotariria. Munataka tuungane ama tutengane? Ntuko intare tunyume ya Rais William Ruto kuandikanira mukataba rutingo gene mutongoro wa kima kia ODM Raila Odinga. Rais William Ruto muthinyomde ni alugurite ndionge rutingo gya kime kigima amujwa Nairobi. Sawa sawa. Lakini nyinyi mtapanga kazi nzuri. Kiri ndiongeno Rais William Ruto ni alingirite ndebe ngwatanire ya enjeru ya rutingo gina Raila Odinga na kuga ngwatanire ni akiguni kinene gya Kenya na tia Anto Kiombe. Mimi nauliza nyinyi, juzi, tumuliona juzi, tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja, with a common destiny. Nairobi mnasema ndio ama mnasemaje? Kulingana na Rais William Ruto, moronto ni kugwatanithia Kenya na kuthiria mpatho ja ukabila. Basi mimi nawahakikishia katika muungano huo hakuna mtu atawachwa nyuma, hakuna jamii itawachwa nyuma, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma, hakuna dini itawachwa nyuma. Tutatembea pamoja sambamba, kwa sababu tukiungana Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele kwa kasi. Kili ndiongeno Rais William Ruto alathingate na munino wa Profesa Kithure Kindiki, Governor wa County ya Nairobi Johnson Sakaja, mawaziri Kathomba, abunge baingi baki ya makia ODM na UDA na tongore bangi bagi siasa. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Mimi nawauliza jameni, kwa nyenyekevu mkubali tuungane. Munataka tuungane ama tutengane? Rais William Ruto akilugaragia miradi Kathomba ilo skuru ya TVET ya Kamukunji mubango garudi murwa Nairobi amono kuthiatira wa kibwa nyomba jamaguri mande kuma muji muneno Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Heta na mbere kurumira nteto chietu nchokirete nyume akagita gati kuraja kuretire nteto tariria. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni okuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku.
Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Haro. Ai boje tana pote karakara. Ande imbi baba kara moka imbi nko barukira nante kuivangete. Yankira moto jaka bakara chap chap. Aya koni yako naye mama. Tiko akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Wega Boraha Premium Kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boy na haraka. Otemba koja kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Kwa tsadia kuarete moto jaka bagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto John ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Gichokera na nteto nkuruki kithomo ni kimwe kiabiria bigwatirite mugongo jwa nthiguru kumane na bone kithagira gikigikwa na thirikari na kinyage ategwa kenda gitikangaratane ende bobu ikarika aja Meru na kinya omea Meru kithomo ni kionekete kuringika na ore imwe cha chukuru cha sekondari chionekaga kuthithia bwega inge kinya ire ugwatine bwa kuingwa imwe cha chukuru aja Meru iria chiari nchamba chia gukirwa na ndeni irengekete na kwina mage kithomo arito nabo bakioneka kuthama chukuru iji imwe igetigwa ugwatine bwa kuingwa kumane na kunyia kwa aritwa na arakere imwe cha chukuru iji bate gukinya kinyegana mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana netanete nacho aja Meru na kinya akienda kumenya inathi neri amona guchwa ntaira cha thina iji giki ni gichunche kia bire kia rugono rwa mwanya mwerekera jwa kithomo. Babata kumenya ni ate gukiria kana kuringa nthi chukuru tingo ya muntu omwe ende ni kundi mwanya biro kundi kina ngwira kigairi kendo tira chukuru ni ukira kana ni kwa kubude chukuru boya ni ingwe ya number of stakeholders kumakere achiari arimo atongeria kinyaba kisiasa aritoa kinyabo na inya community at large. BOM kana Board of Management ni kundi kira kithera kithuri kikurungamira chukuru nditha itumi kia bondi nyotigera chukuru ni kwethira igeta na mbere boya na njira yo mithereria njira na kinya kuria ntaira kukethira kwina thina no ntubo murio na muthutira yuetiki mwarimu munene wa chukuru ya St. Luke's na ututariria kuri chukuru imwe ndi chithaira chichinda na ira itebi okira muntu akienda kwithira ai member competition in terms of maybe kwithira by position in the school kwena mantu ja kwenda ikwithira buri BOM members na baraba kwenda maybe kwenda ikwithira BOM members lakaba kwenda the school Vamos kwenda tukwithwa bagitwa mbiwe member gweta no bagethora baria u bagiera na gante to just school na story just school maybe they have no ideas about the school. Mrs. Rufus Meleti akiwa ndeni ya chukuru imwe kwa member aba board bethagira ninde baitikatika mwarimu mwankakare mwakurwamira chukuru kuru kinyethwa ni ciethairwo ciina board of management kwi board cieja gutumbura arimu ibaka like they want to manage the principal but oni mbethiritwo ndina very supportive board but in the other schools have been sometimes unaona board inaingilia madam anashindwa ama principal anashindwa kuperform
Na when I'm not mentally stable and happy about the environment I'm working in because of pressure, yeah, maybe the stakeholders, even the performance will not be good. Kabuti kanunka ya mwene. Kuthamwa kwa arimu na wikuwa ndeni ya chukuru cha kuraya ni thina ingi. Rikapa chenja ya arimu frequently kabla ushike hata culture ya shule unakuwa umeondolewa. Kenoka, I'm happy that the localization iliisha because wareta wa okay, sometimes in other schools what I've seen, mtu ametoka mbali ana travel weekend achoka Monday evening either high school Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Friday na udhwania mantu ya kwawe kiongo gitithairwa kiriao. Asiasa bakionekana ndi kolotwa na utindikira kwe watu anyande ni ambondi na boti kenda ukuria chukuru kana kithomo ende ni njira ya kuria tuburio to siasa ontobu bokiringithia bukatha chukuru ira nyingi wa bange kwina lot of politics. Politicians are being consulted to even to apportion the positions. Kiri members who are wanted to be either chairman kana members of the BOM. Kwina political influence muno ki witi nambere wa machukuru nonto kendira kwina siasa bamwe otukan igoba ko guide kinya principles bamwe kuraba bati decisions nyira ba make mo ni kwa infiltrated by politics na kinya appointment ya board of management either very critical ko wita nambere wa chukuru lakini ukethira anasiasa bamwe bakwenda nya contribute ni board members bai kubaka appoint wa chukuru itare gitiye wa Kiambarua urakinya ni munini wa mukarigite wa mbondi ndene ya chukuru emontere chatiania aitariria memba bamwe bethagira ni ndi baitalawa ende mukai batino menyo botongeria chukuru ikwithirite myaka ethirite kinya guchala kwa board cha school kukethia kwina a lot of interferences anto in the community kuma sponsor politicians community chiongwa ikethira chie compete bethi ba waka a member ba board lakini anto barana bo bareterwa board ine batikumba kwa ilia the new dynamics kana mekarie emero ya kithomo mpumi chekerio irendi nyonto bonge botomane ndi harito baka koronjira wita chukuru ndita na kinyati aribo baka chabere yo baikendeni ya chukuru of course factors ile nyingi tuma anaba machukuru nemwe basically performance chukuru ya kwethera tu perform boya urito kuona aritoni bakuma chukuru ira betite kuria chukuru ingi nonto at the end of it all academic performance is very critical. Kwa thina ya chukuru kuria kugweja boya nemwe ire contribute chukuru chithira itinana awa chambogita ni kintu kingi kira kiringethete bunene kwa chukuru ndene ya Meru na kinyome ya Meru. Influence of drugs. And drugs have infiltrated in schools. They were not drugs in the form of even irio, biscuits, yegro nteremende, yegro megatene. Kwa waritwa ibadoge twin drugs. Non to communities cheto choyorete kinya drugs. Na choyora drugs level ya school drop out non to barbara otumira ndawa cha kulevya. Kethi nchobi na kinya bangi. Thai bangi bara bometumira ibaba ingi muno. Bakethira nende kinya pongwa namba zira ntokuwa ichumire these mineral level schools itekara nara no kaba kauma chukuru nyon tubwa drugs kwa kwa chukuru cha kwana nicho discos kwa yaniana weya na kinyakuni yangarama endebu bwedira nende bokitumana kya bainge medo bateka menye bokethira bokiringitha kya chukuru cha kurara na bone ndi boyaniana chiari bamwe no tubwa wachembecha cha wiki na bo chukuru cha kurara baba ike cha kwana birabya tuma ana nabo benda achiari benda wiki ana nabo ndi skuira nontu bora kithomo kithirite kina ngarama nyingi muno ende achiari baba ingi bakethira bamo batikumba gwa fund kithomo kia boarding schools chukuru nyingi chiaga marando ya maingi
thirikari yongwa ere mwa support schools ere mo support school na aciari bari mo support cukuru ira ikare mo ikurun nende ukethira mwana bora cukuru yeka aritwa cukuru kinya batirite fi ana ni kabakekara bakinga wari onthe nontu no mwanka bari mbecha kenda bakara cukuru naru tukethira nende tukiura kiantaira cia kuthiria thini no chokaniria cukuru chietu Phineas Imana mwerekera ya kithomo. Bakianda ibezete amwe na gukenera gwita ritaya kwa Samuel Kathero uria withirite hari munini wa Chibo bakijukia kanya kumutea ni untu botongeria bobwega akariba baugite Bakari kana Chibojo ni untu bwa kubatongeria gukiria kithomo na kinyakorwa na ntano chiare na kinyorugi na wendia bwanchobi ndegeni watho kirimambura jaujareja thithikirite ntere cha thaicho Kathero na ugite ageta na mbere gutungatira akari. Dennis Mugendi ni kujirite mamburaja ikugwirwo gukunene kiathone kia ritaya kia Samuel Mwika Kathero munini wa civil sublocation ni ya Kianda wandini ya kanuni Gembe South antu akariba mukathi tena kumukumia bonene ni ngugi iria arethiritwo akibaitira kuma gutonya gitine mwanka jwa 2006 ndajukirie ngugi ye kuma ki Dominic Kinyangia kuritaya mwaka jwa iya 2006 ndio kigenda sublocation yana cukuru iyele ira ciari nkuru sana imwande number 1 irambire 1948 na ikunda ndomirete kuna ngathiria yo yari kuo na kianda primary school irambire kinyome yake minge thirite uka bere na rianda andikirwe ndawatane abatiri mwene miseni father Murunge twamramara mbene kwenda cukuru kena tuomba kuthoma indambire niyo school ndana primary school na yakura ri kurite sana ina kilasi tina negeretie na Gesimani cia cukuru hinya soka ndambire ngeke kalimba ndambire dio runke ya kuritaya cia cukuru 5 kunda yokire sublocation ena cukuru yele lakini thaito na cukuru 5 ko ngukumiria bo Kathero no mbete kweritira muno kengo ya kithomo no mbete kuimburuba kithomo chendi chietu muno ukenda kuleta tutari nyande school no mbire kubeta na support mwaka tona ndi school ya thaicu no mbete kungana ke mibango mingi atongweria kinya gitara twekera nduci ke mandu ma miunda Kathero no mbete kwithira ke arira mandu ma miunda muno na muno akimenyera ngekuru ndigo na andu amata kwiyumba niguo ndukone kianda sublocation ruare aturi maturite ainge muno makenerete nundu tikawenda kone sabchibo aritayete nomba kwithira na chore no mbete gututethia na njira nyingi muno ta ekuru inyamu ekuru ara mare me na mesiete na binya na romba go mashugulikira bura binyegana na musanda wa thirikari watweka yo kinyela gwoka musie utena binya akomba tutethia ringi ta ekuru njira ya kuthie maternity inyamu cio kithiro tena binya ya mbesa na aratonya mkone wake no mbete kuthirinya ndo cia miunda ile itura cie sublocation ni ya Kianda no twina unit 3 inya na no mbete igo ombire kwithirwa akiumba kurugura unit icio twina amungendi B amungendi C amungendi D na amungendi na ingwetikia through support yake ta munene wetu ka mutongeria wetu no mbire to organize twe community na tomba kurugura section icio cio inya na mbire kuthiria tura range of icio cia rugo jakanga Kathero ari munini wa civil akwajanirwa ngerekana injega na atariritie mathina jamwe jaria arethiritwo agikurukira kiriwitingo gibwawe ore tu andangu yo ari namba no kuruga kanga kinyanto banturo yoko bongo na banja yekwa lakini ndekuandikwa ibonda kende kurwana bambere banje yekwa ndathiria kenda mpokoro na ntubara bangi na ntore ya ukira nchobinda megisua ko minimize kabisa bora kumbika bora ndone sale nyikuene ko kumande kwandikwa kwena mantu kudika na mantu ya thatu ko ronde etire ko ata mwamba suku kremino mwamba atari tuna sabuiri bakwa utuko na sabuiri bambira twa muwata na ndeto muwata ni ndetero muwata ndamutheka sabuiri bamatu kwabantiganilia bontikania no arenda ruchwa litaru chiwa kendo munta murungu ampainya yerere pawa Samsoni twaranwe mathaya 5 na nyuma mbira ko no ndi mulekiete ndamulekiete indeta namba 3
challenge miundo kianda amungentindi tiga uyeta ritaya na ugite agatetheria akari uria komba untu nabo barombete uria akayukia kanya akinyima kinyota ya katheru ikenda ntura iji kathegi ankuruki subsivoro kethro kwa thai no mbe kwethro ato mutiganenia kinyare kenda omba kumuonia njira ira cionthe arathisa acio tuigese kwethro tukibinyo kandeza kwethro akitubira na mbere takatheru ke munene oronge ugoka no tukaromba murungu muno nundu agatuwe binya ambe kwethro akioneka ukaita katheru. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ne thaicho kianda wandini ya kanuni Gembe South County ya Meru. Hakari kuma nterechia marurui wodi ya Kibirichia ni bokite matete iguru ria gukara mundune kwa biumia biiri nandi baritariria kambuni ya kunyagia mainya ya Kenya Power ejire ya garurania transformer iria yari yao nengeti gwita ngugi ontu bubatigite mundune ni bakuromba kambuni eji ya KPLC kuthithia na mpwe na kubachokiria stimani kwithirwa biashara chao ni chiethirite ikirema Gakimutegi na Nteto Nkuruki. Akariba maruru andini ya Kibirichia bori bakumeneria rongiro Kenya Power ikiraba kuga bakarete mwinduni biumia biere araba kugantu ba Kenya Power ibaba koranire transformer batwerenio na transformer takuruta wera atutu na kiumia kimona na nusu tutestima ku aku biumia biere nkauga ni amba menya ndethwa mpatite no tuntumba kubetamba indi transformer yetu twekiri mbere inya munya atonya gitine ina miaka emunya 10 ina miaka kiraitu 10 mwanka yeje mwanka narua kiumia kithie biumia biiri biathira tutwambiririe kwaga weru mpali indi sandiri engi athiri rori etindite aja na ngari ingi nini pick up ya ichi ya Kenya Power umaburu transformer eje ni nthuku nturira transformer yekirwa au ntona thine yo kiringu gicietu tinga fuse ira ijaga fuse ne ijaga ure tukuithia ngiro bicietu cha nyumba transformer ezi ni ntethetie ntikuwete ntethetie muno miaka era nkarite ni ntethetie sana lakini nandri ni kinyiti antu ya tuwithia sana na nije buru manyeretio orobore awachoka bukauro rimwe antu ibakonoga Kenya Power ibunini ngo imbaringirite na thimwa kwa bambira transformer ina thina pakejo sinje transformer lakini transformer ezi menya ni yote muntu uticinto biawe uwa ukarithi nyango kotera komenya ku imwetio itutaga tukona ngondu yetu je tura ai ngondu yetu ni chinchi tu ere twengi ende muira o jau jonde ma jaugwa na ngari ujo ndikweru isi aria uninde mukujo kuthrinchonete na metho Nkuruki wira chio ni kwamite muno araba tumagira stima kuruta wira chio bakuga mwankira thini batarite asare nene muno tengo kinyemwe gwitana mbere kwa asara ria twithite kiumia kiu kimwe ni asara tutukumenya yumba kwaririrwa ari kuna ige gutuma twina maruru nuntu ngugi cionthe ni rungami nende mundune ana bako thina kuthoma mantu ja gukira rukiri unini ngwambi tangu ene mundu aja uju ndina kioski kia nduka ndina KV ndina welding machine andi biu bionthe ibi gutumira stima bwega bimwe phase 3 iromba reo kire Kenya Power ni bachokire transformer yao kana baretero ingire kuruta wira katoko request katwigiro kiao patuchwera na achiuma ibe jaba twekire ingi kenda yombo tutete no nae twina thina una njira mo kana ingi na thai tuli ari bakai lakini ora twitite tuketa tukingiaga kana ikeja kwithirwa kagintu kiathuka uria gikiri beyond repair itwirwe poleni etereni kwa muda fulani anene betu barabara iguru rietu MP ngabana na bau bange na nene bastima batu itukuromba mantu jathithike bwega o jaura jarari nuntu twitaga kwithina turari nayo ni turetete bwega kou tonyerereni ngugi yetu kare bwega kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV nyukambitaga Ki Mutegi.
Spika wa mbunge nene Moses Wetangula norite abunge gukurukia mabisa ba IEBC bare bagatungata akenya bwega bobwezite onde kamitire yathurirwe ni rais yambiritie kurita ngugi kenda kumbithia ithurano bia 2027. Wetangula nkuruki norite akari guciandikithia kiri mubango jogima jwa SHA kenda bagunika bwega no tungata bo. Kwa hivyo nyinyi wabunge saizi mko harakati ya kuchagua IEBC mpya. Selection panel imepublish long list. Wale wata shortlist na kuleta, nyinyi wabunge ndio mtapitisha. Na waomba tafadhali, mtafute wa Kenya wenye msimamo, wanaotii sheria, wanaoheshimu katiba, wasilete shida kwa nchi yetu. That is what we plead of you, na wananchi wanamtegemea nyinyi wabunge. Wenzangu wamezungumzia mambo ya SHA. Unajua kina mama na wabunge, ukienda saa hizi kwa duka ununue kiatu mpya, ukivaa itakufinya mkuu mpaka ufikirie you are better off na ile mzee. Unataka uvae ile mzee mguu imezoea, hii mpya inanifinya. But eventually utaona hii mpya is a good shoe because that's why you bought it. Mambo ya SHA, Bwana Wesley, just do your best and make sure you have maximum registration ya watu yako. Hata wale wenzetu wanatuambia tuachane na SHA. Nyinyi mnajua statistics. Number 1 count in registration ni Nyeri. Number 2 ni Kirinyaga. Number 3 ni Embu. Number 4 Kiambu. Mombasa iko number 5. Na ukiongeza wale wanasema kitu ni mbaya, mchana, jioni wanaambia watu yao jiandikishe. Kwa sababu wanajua inaleta pesa kwa hospitali zao na matibabu kwa wananchi. Nikuma kirirugo norone otukona kanya kangi ga kunogo kaugeta kuraja kumenyithia nteto nkuruki. Umire uramenya gutimbesha ndume mbesha nembi na inasyo umire niki mbesha itinganaga uramenya cio gutimbesha ndume watanira na monene wa Kagwe na Bishop wa mbesha tawesi PA Dennis Kiremi kiri mubango jwa tira muru Jumatano cionthe kwambira thaa 12 ciogoro na ndagika 40 tunorane tugane umenyo kirira na nkwaga ya shikonie mbesha uthondeki na utumiri bwacio tira muru tiga ntuga kai tingo akameno rigwe na tugire kirori nakio au no kitharimo giaku kiri 500 mbeche nyingi muno kuri antu ona bakithiruka thokone bakamatite meroni wigitangi akagitanga meroni umbugone ngiriewe te 500 ambiriria ajo ne antu ethara twina biashara imwe chingende demand into biro kwendia birio lakini yote na stock kubenderi na to bati kuthiri nyama mambo wala narua urokwendia mboga ara ujo na kwenda kuthona na kioski au garu gure supermarket na ndi tureka muthitu jo mutethia gukinya stairs ira tukuga akinyanira utonga bora tukuchwa kutinjire ngi ya kutonga utegweka muthitu kambu giomba kuthona mbecha ugeka kwa kunyomba ira twita matrisi account wakara na chio ngiri kinyawo kira rojo mbechere ketho ile ngiri torugura account bank ikira mbeche ketho account ile gutikia kuona mbeche rojo kajidira chingiri lakini mbeche ukajeka kina fixed deposit account igakwa interest rate tira muru thondeka rĩera rĩrĩega rĩa mbeca ciaku Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeje 0700
117026 no gatetheka ntumiri jikathoma gwa themo ciogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Ere katika Nakuru campus hiji ya Kinande ti antu akuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura iria ina nyomba na mathaga ja Kinande ja mathomo itu ibangite kwerekania narua na rojo kiri utungata bwa ugima. Campus yetu enjerwa aja ni ikinya rinene kiri Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukaewa kithomo genkathishie guruburu ki ugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gia krasine na practicals ikienda twita mandagitari bakoro terwa rwangino rwa ugima ni ngugi njega ujukania bo mweri jo 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Rwangi rwa kurwana nkunkumo rwa EACC ni rurombete abunge gukurukia mawatho jareja kombithia rwangi ruru gukandana na unkumania muno kiri thirikari cha county iromba riri riumite kanywene ka mwerekeria munene wa EACC Abdi Ahmed kagita karia akinyite mbere ya kamiti ya kuthingatira utumiri bwa mbeca cha mwingi. EACC yugite mamilioni ja mbeca neza kurira njarene cha mabisa ba county ikiromba kuongerwa kadhari gukurukira mawatho ja. I'm convinced that if we concentrate on the counties, if we give counties a lot of time, we can succeed in dealing with corruption in this country to a large extent. And let me say that the people who are stealing money from the counties are not small money like the senator is imagining. If you look at some of the assets that we've recovered from some employees of the counties, you wouldn't say these are small thieves. They're not small thieves. A lot of resources have been stolen by public officers at the county where we have also, some are in court, some we have recovered, running into hundreds of millions. That is not a small thief. The resources that are at the county is not small money. So I think we better find a solution together as we will endeavor to fast track the cases that we are dealing with. And as I mentioned, asset tracing and asset recovery is one of our key target areas, because we understand if these assets are recovered, if they see their colleagues losing assets that they thought they were going to keep for a long time, that also acts as a deterrent sort of.